Te ngaku ban pen EV chua kum nu ban login ya kan kata terus pi login tharai bun pe pi la nang ban login menta. Te chua ba pin login hang ni ngaku ban pen EV. Ki badan kam namar menakan mene ngabun bangala dep bangala dep activate henry aku ban pen EV chua ki badan kam da village nang ni ka 3 light likidot na nakli hang tu yo in kan ni ka light likidot village itu yo ika desktop site te baik kan desktop site I have to desktop site hang tu te kat bompat activate ka ID da marsin da register da village akan setting baik kan ni ngala ching ngala ai da kador hang ni te da village akan ni ka setting kum tu di pi pendap ya ka kerteng hang ni nda pila da register kita non jowi pendap ya ka kerteng jong ki hang tu nang tapat upload new avatar da pi press haka tu ka upload new avatar kan ya lam ya banjit ya kador ban yo hang tu nalor sakawi pade da village marsin da register la da village haka ni ka licenses kan ka option licenses nang tu pinyo i ka tu ka long statement hang ni ka long kum ka agreement hang ni pinyo i ki shatrai pinyo i agree te pihapan agree ndala dep agree kan wan kum ni te kata nga yu pi hadinang tu pila ban bu ya kan ka pila ban aya ke email jong piang ni la pi ai nam ai rum lele tang ba ka pa bhai ba pin ai okay la pi ai rum lele ke te ndala ai ka email jong pi jong smudu jong email jong ni ni Boniface nga copy hang tu nga paste hang ni paste save. And an email has been sent to the specified email address in which you will find a confirmation link. Katu tang baki su thon re kim kala confirm lo pam le re. Te ban activate ya ka ID la de pile ya ka licenses pin yo i. Nda pila de agree ya ka tu statement pin yo i ya ka take the place of PM. Pila ban activate ya ka Bitcoin ro ki pada Bitcoin ki ban abari ki la ban activate Bitcoin perfect money ro biang he. Te take the place of Bitcoin pila ban you la pi press take the place Bitcoin kum ban activate ka ID jong pi te pila ban activate nang ni te ka Bitcoin pila ban $10 nanga dengan ngan activate ya fee pila ban activate anda pila ada register ya kan perfect money ya kan perfect money ngan ki bakwa ban register ngan sahi ong saong yang ngan hikaya pi kum ban register sing bah ki bakwa ban yu han relar pim kwa nam ru biang hi ngan activate bit manga la ni activate ki upline jongnya ngan namar ni ru chu $10 bit naki tapi ko ban download ya katu ka career kayu kadan hani get your first status ni pi press hang ni kan sa oh sorry press akan ni ka more pinu ikan ni ka PDF kan download hang ni okay pi press akan ni more te pin download PDF te kan ni hinga ko ban ya tu hang ni te kata hi kabadan kam te kan mau ba lada anda pila ka bai chwa ban register very important sumudur mentang la login ya ini ba mo la login ya ini ba Jonifa Simle sumudur te lada ngamut ban register sumudur kan ka link jong invite link lada ngamut ban register ini te always log out chwa ba pin register always log out nang ni te nang tapat lej haka link ban register te chwa ba pin register pi de ban yo idar akan inviter semua mentang jong ini ba mo ngapen ifi log out ini ba tu log out te menta ngalek ya kan ni ka link jong ni ngalek hang tu kan pen i hang ni pile ya ka sign up kadai bet ban pen i Johnny Fast Imle invited you okay kan ni te pia ban change kan ni ka mobile number replace ya ka tu ka email kum tu pia ban yo iya kan ni chwa ba pin register ki downline sumudur menta ngala ngadang login ya kan ni ka ID mo ngala sign in dapat ka ID jong i ba Johnny Fast sumudur ngala login da kan ni login
Te ngan login ya kan ngaklem logout re ladang ngalek na kan link ban register kita dan jonga semudo ngampat login sorry ngampat logout te dari village sign up pinyo i kawan kawan haka ID jong ini sarpek kumtu kamban re jaka pendap te taka tahu shua pin logout biang nang ni lek biang na kan link nang tapat de sayo te la pilih ka senyap kumtu la yo i baik te shua pin dan you ya ki perlok jong pilih ban yo i ya kan invited you by the no te krang ba pin kam ban nom don mistake kanu te kublai shubun very important information kani te kublai shubun taka tahu ngaswa ban activate ya firu ngape chua day ni em ki invited by the real dau leader badai okay tekting lapi bakla kalawan chau try te kublai shubun